Pamirsa nemonin rahina Sugihan Jawa Weraspati Wage Sungsang galahe lintang pinake puncak piodalan pura luhur dalam mutring jagat Kesiman dan Pasar Timur. Akeh krama sane durung uning yening ring genah pura puniki ide dalam batu ireng manggih kemoksan. Pura dalam mutering jagat Kesiman magenah ring sisin tukad ayung sane mapaikatan pisan sarang kuentenan pura agung petilan sane katah kasengguh pura ngrebong. Anut sekadi sane munggah ring eka ilikita desa adat Kesiman, pura dalam muter kawangun oleh area Wangbang Pinati ring puri Ketalangu genah ide dalam batu ireng manggih kamoksan ring sisin tukad we ayu. We maartos toye ayu maartos kerahayuan. Genah puniki rawhe mangkin kaloktah pinake tukad ayung. Kacritayang risampun ide dalam batu ireng, manggih kamoksan pancak ide ngwangun tugu merupa batu ageng sane kewastanin batu sime. Okan ide mawaste Arya Panji raris ngwangun kerajaan sane magena ring buruan Tegal Asa Sanur sawetara sake warsesiu satak 6 Batu peringatan inucap sane magenah ring tukad ayung raris kaloktah pinake batu menjong. Raris ngelantur kantos berarti sentane tetiga warih ida dalam batu ireng nuju ayung kairing oleh bendesa Manikmas. Raris rauh ring gaduh antuk ngambil batu peringatan batu sime tur kagenahang ring tukad ayung. Tetiga warih dalam batu ireng ngemargiang yadnya mokse ring tukad ayung. Bendesa Manikmas miwah gaduh raris ngwangun Greme utawi desa Pakraman sane muaste pendem kejangkepin parahyangan desa Puseh miwah Manik Aji ring alas ambengan Abianangke. Sekadi sane munggah ring ilikita desa adat Kesiman siu 900 siedase ring sisin tukad ayung genah ide dalam batu ireng mokse area Wangbang Pinati matemu sareng masyarakat Bali raris nyobiahang angge dados utusan saking Sang Prabu Majapahit antuk ngelanturang simekrame sani kemargiang oleh masyarakat Bali ring wewidangan dalam batu ireng. Wewidangan inucap muaste ngerebongan. Risampun punike Arya Wangbang nerima tetamian saking ida dalam batu ireng ring sisin tukad ayung raris Arya Wangbang ngukuhang genah ida dalam batu ireng muaste kusime miwah genah utama ida dalam batu ireng mokse pangrebongan mawaste amu terbuana. Arya Wangbang nugesang artos kusime inggih punike ku utawi kukuh miwah sime pinake wilangan parayangan dalam muter. Parayangan sane kuwangun oleh Arya Wangbang ring sisin tukad ayung puput ring rahina Weraspati Wuku Sungsang Sugihan Jawa pinake pinget krama Bali sane rauh saking Jawi kemargiang upacara piodalan Sugihan Jawa. Kruna kusima selantur nyani dados Kesiman kantos mangkin. Suece nguning ayang.